салом алейкум забономузо ва мухлисои футбол. чиқаде ки ҳаматон медонед ин бегаҳ яъне 1 соат пас бозии Равшан ва Истиқлол дар шаҳри Душанбе мешава мегзара ва ҳозир рафтесем Суҳроб беҳад ба умеде ки Истиқлол мезана ки иншоаллоҳ морам умедворем ки Равшан бой наметса. ай рафти бозӣ бо ягон сториздата мепартонам. касе ки дар Душанбе боша пардем ба стадиони Фрунзе ҳаматонаш дад мекунам онҷода. Let's go. Roze sar shida ki bekha. Suhrobo paraday. Look. دوستان عزیز استوریا دیگری دا میمونیم کی میبوره کی نمیبوره انشالله میساری این دیگران بازی باید سعدی همی اومد از استخراج رفشانی کلو رفشانی کلو استخراج فو نگاه کرد در کسادن شش هفت پاکت تنگه نویسش بالچکی هم اسنا خیلی سب کلان تکسته وقتا با خاطی روشن همه
سفر کیوی همین تو دگی جوی خودت مردم همه را فوتبال دعوت که خودت نیستی اینجا همه قدرنا بعد اون است تبدیل نفرگشیم تو خودت نیستی دگی جوی همین تو خودت و اوستا یکون چه برور